үзэгчдээ Саян телевиз улс төр эдийн засаг нийгмийн асуудлаар бэлтгэсэн орон нутгийн чанартай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүргэх гэж бэлэн боллоо. Бид олон нийтийн ашиг сонирхлыг эрхэмлэн олон ургалч үзлийн эндэр байж тэнцвэртэй мэдээллийг хүргэж байх болно. Құрметті көрермендер, Саян телевизиясы қоғам, саясат, экономика бағытында дайындаған жергілікті жердің оргил цаг жаңалықтарын сіздерге жеткізуге әзір болды. Одоо та бүхэн оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн товч агуулгатай танилцсан уу? Енді сіздер оргил цаг жаңалықтарымыздың қысқаша мазмұнымен таныс болыңыздар. Зайд сургууль бэлтгэл бүлгийн сурагчдаа төгсгөлөө. Цэрэгжилт спортын дүл тэмцээн зохион байгуулагдлаа. Сувилагч энэ өдөр нээлттэй хаалганы өдөрлөг боллоо. Эрүүл хүүхэд бидний ирээдүйн сэдвт гимнастикийн тэмцээн боллоо. Олон улсын хөдөлмөрчдийн эв санааны өдөр 5 дугаар сарын 1-нд тохионо. Одоо та бүхэн эдгээр үйл явдлын дэлгэрэнгийг хүлээн авна уу? Енді сіздер осы жаңалықтардың толық нұсқасын қабыл алыңыздар. Эхний мэдээ. Өнөөдөр ерөнхий боловсролын Зайд бүрэн дунд сургуулийн бэлтгэл бүлгийн сурагчид өнгөрөгч 10 хоногийн хугацаанд тус сургуульд амжилттай суралцаж төгслөө. Бэлтгэл бүлгээр хүүхдийг сургаснаар намар хичээл эхлэхэд хүүхдтэйч багштайч амар байдаг давуу талтай. Бүгін негізгі білім беретін Зайд толық орта мектебінің дайындық сыныбының оқушылары өткен 10 күн аясында табысты оқып бітірді. Дайындық сыныбында баланы оқытқан жағдайда күзгі оқу жылы басталғанда оқушыға да, ұстазға да оңай болатыны анық. Манай улс 1974 онд сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг сургуульд бэлтгэх 20 дугаар тогтоол гаргаж, ерөнхий боловсролын сургуулийн дэргэд бэлтгэл бүлэг гаргаж, жил бүрийн 5 дугаар сарын 1-ээс 6 дугаар сарын 1-ний хооронд хичээллүүлж ирсэн юм а. Бэлтгэл бүлгээр хүүхдийг сургаснаар намар хичээл эхлэхэд хүүхэдтэйч багштайч амар байдаг давуу талтай. Энэ дагуу өнөөдөр ерөнхий боловсролын Зайд бүрэн дунд сургуулийн бэлтгэл бүлгийн сурагчид өнгөрөгч 10 хоногийн хугацаанд тус сургуульд амжилттай суралцаж төгслөө. За сәлеметсіздер ме, құрметті өлгей халқы, барлықтарыңызға бүгінгі күннің жалын сәлемін жолдаймын. Мен осы Зайд мектебінде бастауыш пәнінің мұғалімі болып жұмыстаймын. Аманжол Бауыржан. Мен осы 10 күн ішінде дайындық сәуір айының 17-сінен бастап 28 аралығында дайындық сыныбын жетектеп, бүгін есеп беру сабағын ата-аналардың алдында жүргізіп жатырмыз. Бұнда болғанда біз сызып бояудан қатар ең біріншіде ұстанып отырған нәрсеміз тәрбие деп. Ең алдымен оқушы тәрбиелі болып барып, сосын білімді игереді деген ұстаныммен сабағымды жүргізіп жатырмын. Және де осы дайындық сыныбының мақсаты болғанда, балабақшадағы оқушыларды мектеп қабырғасына әкеліп, және де оқушы болуға бейімдеу. Қалай мектепте қалай өзін алып жүру керек. Осы жағын алғашқы мағлұматты болдыру негізгі мақсаты болып табылады. Онымен қатар қол жаттықтыру жұмыстар жүріледі. Тус сургууль нь хүүхэд бүхэнд өөртөө болон ирээдүйдээ итгэх итгэлийг төлөвшүүлэх, амьдралын сайн сайханд тэмүүлэх, сэтэл төрүүлэх, цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэн өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг тэгш олгож, сурагчдын авяас чадварыг нээн хөгжүүлэх арга зүйг боловсруулахын зэрэгцээ эцэг эх багш сурагчид байнга хамтран ажиллаж, сурагч бүрийн авяасыг нээн ажиллахыг чухалчилдаг юм а. Мөн тухайлан бэлтгэл бүлгийнхний гарыг зөвшрүүлэх, зурлагыг багшийн заавраар зуруулах, хэл зөвшрүүлэх, зураг зурах, будах дасгал, сургуулийн сурагч болох сэтгэл зүйн бэлтгэлийг хангаж өгдөг байна. Ал менің атым Сәуле, өзім агроном мамандымын. Немерем Ақеркені осы мектепке бірінші класста кіру дайындығына 10 күн сабаққа жүрді. Бұл мектепке келгенде есік алдына кіргеннен бастап мұғалімдері және мәдениеті өте жақсы екен. Балалардың сабақ үйрену ынтасы өте жоғары болып жатыр. Осы мектепті таңдап отырып баламызды сол дайындық класына немеремді кіргіздім.
Ал барлық бұған қатысқан балалар да ынтасы жоғары, мұғалімдерінің балаларды оқытуға тарту мамандығы да өте мәдениетті жоғары екен. Сондықтан халық көпшілік, ата-аналар балаларыңызды осы мектепке ары қарай оқытуға дұрыс жол таңдап көмегін беретін сондай үлгілі жақсы ұстаздар бар екен. Сондықтан ары қарай осы мектепке балаларыңызды қамтыта берулеріңіз болады деп көріп отырмын. Енді мен өз баламды осы немеремді 10 күн осы мектепке оқытып, сабақты жақсы оқыды, сурет сызуды, әрі жазударды, мысалы барлығын есеп шығару, барлығын ынтасы өте жоғары болды деп көріп отырмын. Сәлеметсіздер ме, қымбатты қауым. Сіздерге бүгінгі күннің, ең әуелі бүгінгі күннің жалынды сәлемін жолдаймын. Мен отбасындағы қарапайым ата-анамын. Бірінші Ақбота деген мұғалім жетекшілік еткен бірдің Б сыныбында Жұпар деген балам оқып жатыр. Ол баламның сабағы жақсы, үлгерімі де жақсы, мұғалімнің тақауыр талабы жақсы. Сондықтан мен екінші баламды да осы мектепке берейін деп таңдап отырмын. Балам жақсы жетістіктерге жетіп әліппесін бітірді. Мұғалімі бізге үйімізге барып, бос уақытында бара алмаса телефонмен хабарласып, осы мектебінде болмай жатқан нәрселер бізбен ақылдасып істеп отырады. Тапсырмаларын беріп, уақытында тексеріп, шамасынша енді осы мектептен де осы бізге қатты ұнайды. Тәртіп тазалығы, тақауыры барлық жағынан да, жан жағынан да жақсы деп ойлаймын. Тек қана сабақпен ғана шұғылданып қоймайды. Оның сыртында көптеген үйірмелер, көптеген жаттығулар жасалып тұрады. Осы мектепке балаларыңызды берсеңіздер негізі жаман емес деп ойлаймын. Таза ортада, тәрбиелі, таза ортада баламызды тәрбиелетіп алсақ, бізге де жаман болмас деп ойлаймын. Балаларыңыз бар болса, әлде де осы мектепке беріп, оқытсаңыздар деп ойлаймын. Барлық баламды мүмкіндігім келсе, осы мектептен оқытсам ба деген арманым бар. Зайд сургуулийн дараах дугуйлан сонгон секцүүдийг хичээлүүлдэг байна. Үүнд турк хэл, хятад хэл, араб хэл, япон хэл, гарба, саксон бөмбөг, бүхийн секц, төгөлдөр хуур, шанз, ёочин, ятаг, доомбор, шатардаам, морин хуур, тогоц хамгаалах, айку зэрэг болно. Түүнчлэн Зайд сургууль нь Алтай бүсийн жишигт хүрсэн тэргүүлэгч бүрэн дунд сургуулиудын нэг болох Хэтийн зорилго дэвшүүлэн ажиллаж байна. Та бүхний өмнө тус сургуулийн үүд хаалга үргэлж нээлттэй байх болно. Өнөөдөр өглөө аймгийн төв талбайд аймгийн бүх сургуулиудын дунд цэрэгжилт спортын дүл тэмцээний нээлт боллоо. Тэмцээнийг Засаг даргын тамгын газрын цэргийн штаб болон 340-р цэргийн анги хамтран зохион байгуулж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн талаар зохих мэдлэг олгох, эх оронч үзэл санааг төлөвшүүлэх, бие бэлдэр сэтгэл зүйн хаттай иргэдийг бэлтгэх зорилгоор уг тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа бөгөөд тэмцээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн баг тамирчид оролцож ахаал самбаа хурд хүчээ сарилаа. Бүгін таңертең аймағымыз орталығында негізгі білім беретін барлық оқу орындарының арасында әскери спорттық дөл жарысының ашылу салтанаты болды. Бәсекені аймақ әкімі іс басқармасының әскери штабы және 340-шы әскери отряды бірлесіп ұйымдастырды. Негізгі білім беретін оқу орындарының шәкірттері қорғаныс туралы заңнама жайында қысқаша мәлімет беру, отаншылдық сезімін ояту, қайратты азаматтарды дайындап шығару мақсатында ұйымдастырылумен қатар, бәсекеге қатысқан оқушылар өздерінің бақтарын сынады. Өнөөдөр өглөө аймгийн төв талбайд аймгийн бүх сургуулиудын дунд цэрэгжилт спортын дүл тэмцээний нээлт боллоо. Тэмцээнийг Засаг даргын тамгын газрын цэргийн штаб болон 340-р ангийн цэргийн анги хамтран зохион байгуулж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн талаар зохих мэдлэг олгох, эх оронч үзэл санааг төлөвшүүлэх, бие бэлдэр сэтгэл зүйн хаттай иргэдийг бэлтгэх зорилгоор зохион байгуулж байгаа бөгөөд тэмцээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн баг тамирчид оролцож ахаалт самбаа хурд хүчээ сарилаа. Тэмцээнд Засаг даргын орлогч Камилет, Засаг даргын тамгын газрын цэргийн штабын дарга Лавсран, нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Бигжан болон бусад цэрэг армийн салбарт он удаан жил үр бүтээлтэй ажилласан Ахмад Дайчид оролцогч хүүхдүүдэд амжилт хүслээ.
ордогтороо Ахмад Айчтай тэргийн бичний байгууллагын дарга сурагчид оролцож байгаа дасгал жуулсан багш тамирчид та бүхний амрыг хүргье. Монгол улсын үндсэн хуулийн дагуу цэргийн албаагчид эх орноо батлан хамгаалах үйлс аймаг орнот батлан хамгаалах болго дэвсгчний үйл ажиллагаа сурчлах залуучуудад цэргийн наснаас залуучуудад цэрэг эх оронд хүмүүжил бие биедрийн хөгжил олгох ийм зорилгоор цэрэг спортын дээл тоглолтыг сүүлийн 10 жил тасарсан өнгөрсөн 15 оноос өнөөдөр 2 дахь жилдээ ингээд аймаг орнот ингээд зохион байгуулж байна. Тэмцээнд оролцож байгаа дэмжиж одоо багш сургуулийн сурагчид та бүхэнд тэмцээнд амжилт оролцож явахын хэрэглэг дэвшүүлье. Өнгөрсөн 15 онд ерөнхий боловсролын сургуулийн 2 дугаар сургуулийн баг тамирчид тэргүүн байр эзэлсэн. Ийм бэлтгэл зохион байгуулалтын ажлыг аймгийн засаг дарга хамгийн гадраас цэргийн штабаас бусад сургуулийн удирдлагууд, захирлууд бие бүрэлдэхүүн амжилттай оролцож дээр нь дэвсгчний 340 дугаар анги, Хилээ цэргийн 165 дугаар анги бусад ангиудыг ингээд төшөглөж зохион байгуулна. Ингээд нийт оролцож байгаа сурагчид та бүхэнд амжилт хүсье. Удахгүй 6 сард конкурс одоо шалгалтанд орно. Цаашдынхаа ажил амьдралд сайн сард хүсье. Тэгээд тэмцээний ажиллагаа нээс нэмэгдэх. Тэмцээнд хууль эрх зүйн асуулт, багуудын жагсаалын бэлтгэл, гимнастикийн дасгал, биеийн тамирын цогцлбор дасгал, химийн норматив, урлагийн тоглолт, эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх, хааны сонин гаргах төрлөөр багууд өрсөлдсөн юм а. Biz mına döldегі mına әскерлік сайысына қатысып, сол бұл 1990 жылдан бері ұйымдастырылыпты. Алғаш енді 2015 ұйымдастырылды, 2 жыл сайын болып тұрады екен. Биыл 2017 жылы болды. Біз Дарын мектебінің командасымыз. Бізді Дарын мектебінен ең жақсы деген спортқа деген сенімді, өздеріне сенімді балалар таңдап алды. Енді біз мектебіміз бізді қолдап, бұл киімдерімізді тауып беріп, дайындап, барлық жағдайымыз жасап берді. Бұл бірінші саты болғанда, бұлна жақсалтын мен жексіп, өз-өзін мектебінің таныстырып жақсып жүріп жатыр бұл. Әскердерін қалай жақсайтынын, қалай тұрысымен бұл саты. Екінші саты болғанда, ана жағында сол бәрінде қалың жүгіріс, ұрыс шатырдан сайыс болады. Сол 2 шатымен жасып жатыр. Сенің ойыңша осы әскер болғанда әскер болған қиын екен негізі. Сенің осы істей алмай жатқан нәрселер бар ма? Бар. Мысалы мына қозғалмай көп уақыт тұру өте қиын екен. Олон улсын суулагч нарын өдрийг тохиолдуулан суулагч мэргэжлийг сурталчлах, иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, нийгмийн эрүүл мэндийн сувилгаан тусламж үйлчлэгийг хөгжүүлэх зорилгоор суулагчийн нэг өдөр сэдвт нээлттэй хаалганы өдрөлгийг нэгдсэн эмнэлгээс аймгийн төв талбайд өнөөдөр зохион явууллаа. Дүниежүзілік дәрбикелер күніне орай дәрбикелер маманын таныстыру, халыққа мағлұмат беру мақсатында дәрбикенің бір күні атты ашық есік күндігі біріккен аурухананың аймағымыз орталық алаңында ұйымдастырылды.
Олон улсын сувилагч нарын өдрийг тохиолдуулан сувилагч мэргэжлийг сурталчлах, иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, нийгмийн эрүүл мэндийн соёлын тусламж үйлчилгээг хөгжүүлэх зорилгоор сувилагчийн нэг өдөр сэдэвт нээлттэй хаалганы өдрөлгийг нэгдсэн эмнэлгээс аймгийн төв талбайд өнөөдөр зохио явууллаа. Энэхүү арга хэмжээг жил болгон зохио явуулдаг бөгөөд үүнд аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн бүх тасгийн эмч нар болон өрхийн эмнэлгүүд оролцлоо. Бүгін халықаралық дәрбекелер күніне орай дәрбекелердің бір күндігі осы алаңда жүріліп жатыр. Бұл жылда жаңағы еліміз көлемінде бір күнде жүрілетін жорық. Бұған негізінде біздің ауылжай ауруханалары, сонымен қатар Сансыр ауруханасы, біріккен аурухананың барлық бөлімшелері қатысып, халыққа жаңағы дәрбекелік даяшылықтарын көрсетуде. Бұған қандай ұйымдықтар қатысып жатыр екен? Денсаулық сақтау орнынан жүргізген бір жорыққа жаңағы біріккен аурухананың барлық бөлімшелері, ауылжай ауруханалары, сонымен қатар Сансыр ауруханасы қатысқан. Жыл сайын осы шара осы уақытта аталып Иә, негізі дәрбекелер күні 5 айдың 12-сінде. Біздің биылғы жылғы жаңағы бала мен ана мен баланың денсаулығын жақсарту деген атпенен жүріп жатқан жорық. Қандай бұнда қызмет көрсетіледі енді? Негізінде денсаулыққа байланысты жаңа асырға сойылға дейді ғой, күтім жайлы, баланың күтімі жайлы, ананың күтімі жайлы, олардың денсаулығына туралы жаңағы сұрғылт оқытулар жүріліп жатыр. Сонымен қатар әр саладағы дене салмағын өлшеу, бойының ұзындығын өлшеу, сонымен қатар қан қысымын тексеру деген сияқты жұмыстар, даяшылықтар көрсетіліп жатыр. Бүгін халықаралық дәрбекелер күніне байланысты жүргізіп жатқан жорықта алаңда өткізіп жатырмыз. Халықаралық дәрбекелер күнімен барлық дәрбекелерді денсаулық саласында жұмыстаған сіздерді құттықтаймыз. Барлықтарыңыз дені сау, болашақта біздің балаларымыздың, ана мен баламыздың дені сау болуға жұмыла кірісейік деген демекпін. Тус үйл ажиллагааны үеэр артерийн даралт үзэх, цусны дахь сахарын хэмжээ тодорхойлох, нүдний хараа шалгах, биеийн жингийн энтгэс үзэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох сурталчилгааг тус зохион байгуулсан юм а. Түүнчлэн жирэмсэн болон амарцсан эхчүүдэд өгөх зөвлөгөө, чихрийн шижингээс сэргийлэхийн тулд та юунд анхаарах вэ? Эмийн зохистой хэрэглээ, өсвөр насны хүүхдтэй эцэг эхчүүдийн боловсролт зэрэг 40 гаруй сэдвүүдээр бэлтгэсэн гарын авилгыг иргэдэд тараалаа. Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийн дунд эрүүл хүүхэд бидний ирээдүйн сэдвийн хүрээнд гимнастикийн тэмцээн боллоо. Тэмцээнд аймгийн төвийн 17 цэцэрлэг, дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын зорилт төслийн 7 сумын 9 цэцэрлэг нийтдээ 416 хүүхэд оролцлоо. Мектеп алдындағы бүлдіршіндер арасында дені сау бала біздің болашағымыз атты гимнастика бәсекесі болды. Бәсекеге аймағымыз орталығындағы 17 балабақша және Делхин зон халықаралық ұйымының қарасты 7 сумының 9 балабақшасы барлығы бірлесіп 416 бүлдіршін қатысты. Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийн дунд эрүүл хүүхэд бидний ирээдүйн сэдвийн хүрээнд гимнастикийн тэмцээн боллоо. Тэмцээнд аймгийн төвийн 17 цэцэрлэг, дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын зорилттой төслийн 7 сумын 9 цэцэрлэг нийтдээ 416 хүүхэд оролцлоо. Тэмцээний гол зорилго нь хүүхэд нэг бүрийн бие бэлдрийг дасгал хөдөлгөөнөөр чирэгжүүлэх, зөв галбиржуулах, хүүхэд багаас нь эрүүл аж төрөх зан үйлийг эзэмшүүлэх, дадал хэвшилтэй болгох, бие бэлдраа чирэгжүүлэхэд нь таатай орчин бүрдүүлэх, дэмжлэг үзүүлэхэд оршсон юм а. Өнөөдөр сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн эрүүл хүүхэд бидний ирээдүйн сэдвүүд уран хөдөлгөөний гимнастикийн тэмцээн эхлэхэд бэлэн болж байна. Энэ тэмцээнд одоо нийт 46 цэцэрлэг оролцсноос өнөөдрийн байдлаар 16 цэцэрлэг ирсэн. Хөдөө сумаас Цэнгэл сумын 3 цэцэрлэг, Толгой сумын 1 цэцэрлэг нийт аймгийн төвөөс
10 цэцэрлэг ингээд бид 13 цэцэрлэг оролцож байгаа. Тэмцээний маань гол зорилго бол ерөөсөө хүүхдийн бие бэлтрийг дасгал хөгжим хөдөлгөөнөөр хөгжүүлэх, эрүүл чирэг бие бэлтэртэй болгох. Тэгээд энэ тэмцээнд орсноор хүүхдүүд бол багаасаа багаар ажиллах чадварыг суралцдаг байгаа. Тэгээд хөдөлгөөн бол хүүхдүүдийн баяр баясгалтай юм аа. Хөдөлгөөн багтаа хүүхдүүд бол оюун ухаанд орой байдаг. Хүүхд хөдөлж оюун ухаан нь бол хамтдаа хөгждөг юм аа. Ингээд тэмцээнд оролцсон нийт багууд болон тэмцээнд бэлтгэж оролцуулж байгаа багш эцэгч хүүхдүүдтэй баярлсан талархснаа илэрхийлье. Энэхүү тэмцээний зохион байгуулснараа хүүхэд багчууд маань багаар ажиллах чадвартай, эрүүл чирэг болж аливаа зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж удаан тогтвортой байх төсвөр төвчээр төлөвшдөг. Мөн тэмцээнд оролцогч багууд хоорондоо санаа сэтэл авах, цаашид хүүхдүүдийн бие бэлтрийг бага наснаас нь чирэгжүүлэн хөгжүүлэх нь илүү үр дүнтэй байдаг байна. Одоо та бүхэн олон улсын хөдөлмөрчдийн эв санааны өдөр буюу 5 дугаар сарын 1-ний өдрийг тохиолдуулан аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос зохион байгуулагдах арга хэмжээний талаар албаны хүний мэдээлэлд анхаарал хандуулна. Энд назарларыңызға халықаралық қызметкерлердің ынтымақтастық күні, яғни мамыр айының 1 күніне орай өндірістік кәсіподақтар федерациясынан жүргізілетін іс-шара жайындағы арнайы маманның сұхбатын назар аударыңыздар. Өнөөдрийн телевиз үзэгч эрхэм хүндэт үзэгчдэд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За 5 сарын 1 нь олон улсын иргэд хөдөлмөрчдийн эв санааны нэгдлийн өдөр болж тэмдэглэгддэг байгаа. Тийм учраас энэхүү өдрийг тохиолдуулан Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос 5 сарын 1-ний өдөр улсын хэмжээнд нэг цагт нэгэн зэрэг иргэд хөдөлмөрчдийн нэгдсэн жагсаал цуглааныг орон даяар зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байгаа. За манай аймагт энэхүү цуглааныг 2017 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр аймгийн төв талбайд иргэд хөдөлмөрчдийг оролцуулсан цуглааныг зохион байгуулна. Энэхүү цуглаанаар засгийн газар, эзэдийн холбоо, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо 3 талаараа хэлэлцэж тохирсон улсын хэлэлцээрээр хөрөөс үүргээ манай Монгол Улсын засгийн газар нэр төртөөгөр биелүүлэх ёстой үүргээ муу ухамсарлаж, муу биелүүлэхээр төсөв төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулан өөр төлөвлөгөөгөөр өөр зорилгоор ашиглахаар байгаа. Энэхүү зорилгыг нь бид эсрэг хүсэж байгаа. За тэнд нэгдүгээрт тэр улсын 3 талд хэлэлцээрээр тохирсон хэлэлцээгээ зөрчихгүй байх асуудлыг бид шаардна. Хоёрдугаарт олон улсын балетын сангийн тодорхой хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд тэтгэврт гарах насыг нэмэгдүүлэх, тэтгэврийн даатгын санд өгөх тэр хураамжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, тодорхой шинээр татваруудыг бий болгох хүрээнд тодорхой тооны асуудлуудыг бол хуулиудад өөрчлөлт оруулахар байгаа. Энийг бол Монгол улсын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулиар олгогдсон эрх хэмжээний хүрээнд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо эсрэг хүсэж байгаамаа. Тийм учраас ер нь үйлдвэрчний эвлэл гэдэг бол бид бүгдээрээ. Тийм учраас Монгол Улсын засгийн газар бидний сонгосон төрийн том өндөрлөлт хүрсэн эрх хүүхий нөхдүүдийн гаргасан шийдвэр нь ард түмний сэтгэлд хэр нийцэж байгаа юм бэ гэдэг асуудлыг бол тэр өдөр ярина. За энэхүү өнөөдрийн тэр өдрийн цуглаанд бас бид нэг том асуудал бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хорлын төлөөлөгчд гэх юм уу тодорхой албан тушаалтангууд тэр өдөр ирж тэр ард түмэнтэйгээ бас давхар уулзах боломжийг бол бид олгож байгаа. Тэр ямар учиртай юм бэ гэхээр хүн болгоны дотор нэг бодлого байгаа. Тэр бодлогоо ард түмэнтэйгээ хуваалцаад тэр ард түмэнтэйгээ олон хүнтэй нэгэн зэрэг уулзах боломжийг бас олгож байгаагаараа энэ өдрийн цуглаанд бас онцлог байх ёстой. Бид бол улс төр хийж хэн нэг хийж чадахгүй ажлыг муулж хэн нэгний нэр төрд хутаан гэхээс илүү бүгдээрээ нэгдэн нийлж эв санаагаа нэгтгэвэл бидэнд ямар боломж байгааг л тэр өдөр бид харуулах ёстой. Нэг хоёрдугаар асуудал өнөөдрийн засгийн газраас Монгол Улсын их хурлаас гарч байгаа шийдвэр нь ард түмний сэтгэлд хэр зэрэг нийцж байгаа юм бэ гэдэгт манай ард түмэн бол дүн тавиад тэнд бол тодорхой өнөхөр сэтгэлд нийцэхгүй бол энийг та зогсоогоорой. Энийг бол захан болоогоорой гэдэг асуудлыг бол ирсэн хүний тоогоор өөх хэлсэн хүмүүсийн сэтгэл санаагаараа бид эв нэгдэлд харуулах ёстой. Ийм ч учраас тодорхой хуулиудаар өгөгдсөн эрх үүргийн хэмжээнд аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо энэхүү өдрийн цуглааныг зохион байгуулж байгаа. Дараагийн асуудал бол
тэр 5 сарын 1-ний өдөр иргэд хөдөлмөрч дэв санаагаа нэгтгэж одоо хэнд ямар бодол санаа байна тэрийг бусдаагаа хуваалцах ийм одоо хуулиар олгосон эрх хэмжээ байгаа. Олон улсын гэрээ конвенцээр энэ эрхийг баталгаажуулсан Монгол улсын тодорхой хуулиудыг энийг баталгаажсан байгаа. Тийм учраас та бүхнийг тэр өдрийн цуглаанд өргөнөөр оролцож өөрсдийнхөө бодол санаа, үзэл бодлоо тэр нээлттэй микрофонд бас бусдаагаа хуваалцсан байхаа гэж бид найдаж байна. Тэгээд санаачлагч нь аймгийн үйл хөдлөлийн хөвлөлийн холбоо байгаа. Эрхэм үзэгчдээ, саяын телевиз улс төр эдийн засаг нийгмийн асуудлаар бэлтгэсэн орон нутгийн чанартай оролцог мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөрийн төгсгөлд цагаагаар мэдээ болон маргааш өдрийн өрнийн 6-гаа хүлээн авч үзсэн үү. Құрметті көрермендер, саяын телевизиясы қоғам, саясат, экономика бағытында дайындаған жергілікті жердің үргісі жаңалықтарын назарларыңызға ұсынды. Жаңалығымыздың соңында сіздер ертеңгі ауа райы және де жұлдызнамамен таныс болыңыздар.